Kidam tang ningkan ko anpen lo ne langmili bidia sing tokbi arong arara tum hidi sai chutiki bomben si hemrit jepangring ilo. Bonta non koila mafia tum abang hidi langepon adong ke orpichek ajok hidi sai chutiki long lederlo. Lasi prabjin pen koila mafia tum dong ke orpithip apot nangchi phurpi nangchi busi hadak arara tum sodak pen ke hang pedoponlo. Lason si langmili bidia sing tok biarong arara tumpen kidam tang aningkana hut hidi sai chutiki bompen si hemrit chepangring pon bomlo. Lapen irrigation pen lang teng pipon si lang adong along pen lang long pon bomlo. Bonta non koila mafia tumabang hidi lang ke pon adong ke orpi check ajok hidi sai ka chutiki long lederlo. Lasi prabjin pen koila mafia tum dong ke orthip apot nangchi phurpi nangchi pusi kehang pedopon. Aku pengat ko nang ini tu nangsu kiteng pen itu manta kitina pacuklen lang habidarang piason te department sor phanda chuni palo dong tong sikot pena porta bitelo pot chilida bar ello engke non pini pas Julai anlo nasi itu aru des tane Agosto 15 Agosto aprang gi inai nasi department sor panlo pan impisar lo pan pu baido pana chuni par piglo lasi tong sokor mela koila kitman ke bang tum han kalvar same ki orthi ba kalvar bang piselam pepap dia pan chuni par piglo lang nodong ke lang ke hano non da phat kar bhal lo koila phila bung se bolo an tum ta pelo an ma la delo koila ini la kalvar ke tung ki bajone si koila ta kepan bang hubidalo stamen tung kiti chuklan ba hubda badalo Lapen koila mafia tum langadong nangke orpilap apot nangchi phurpi serak nangji kali polotang te langmili bidia sing tokbi arongara thurpak pen nangchi songji puta rong atum ningje pon asi irrigation na langge abe polam gali men kenela mokha ta irrigation department bana chunuri lo je alang litum ta duty nang jiklem te pin kenel ta pangram chai aprang yem sar gedo yem sar irrigation department ki claim hosang kaligat anda thalang prang media tengta kenelam tengram lab dak lab lo alang tu ihut ta bangde dak mafia tum kosan tong ki claim mane kola mafia tum kosan ki claim mane chini depin alang itungta na kalbha kosan bhari border paklu thip kosan itumrang so to thai pola na jcb pen si pakloji da kalbhar da nim kalbhar yem sar along lilang si na teng thip lo abider lo kalbhar sinen nali tum media sar lo thing lo asi mili chuning di parlo ye koila ke claim tunta lapugali alam tung de lagi ring kali rat lang mili arat disubay rat dap ahi dikapurian komse kom uthoro ghor bagdo area si aswalang tum sipudam si ho lang mili ho pinanda liji ho chomla tok lo na irrigation na lang pen sai ke chutiki ahi di kado ka chiri kon do ikje chiri koi malake all over badang ke lake 20 hektar bag biji tela rongkan si la se disubay area lo lake ekdam disubay ho la dolo chingtarang hai modar area an lo lake Lasinon ni litum langmili bidia sing tokbi arong arat hidi sai ka chutiki long ledet akisung along Singhason constituency EM mate MP Amar Singh Tiso nang rabdun vek tha puta rong arat atumpen ka chuningri padukpon News report Karbing Long Live